Tala falava malo le soifua si mai lau whaafonga i telefon o le radio Samoa mai Australia. Ua sila nei le whai ngā malo a Queenslandi se fuafuanga mo se Olympic Stadium Fou e mawhai ona ofi ei le ono se furu wafi o tangata mai e whai ai Brisbane mo le wha moe moe o le Olympika lua fe tol sfururua le tani malo ai Brisbane. Wari iputia le ailo ilo le nei fuafuanga i le kapeneta le stete i le Songafua, ma wari iputia au fia tuai masaisi fuafuanga mo le nuu mo le au ta alo po le Athletes Village i Showgrounds lava i Brisbane. Wa ta ua le 9 News wa manino le panel po i la tolo o whea ngai ma le whaatauta i eina o le wha moe moe i le o lava se teimi e toe fausi ai le nofuanga o le Gaba e avea ma nofuanga au tua le Olimpeka le ana ua whai ai loa ma leisi fuafuanga le peo na ta ua ma o le a whaataria lo na iloiloina. E siria ma le 5 tausanga wa whare puipui ai se tasiri i mai Perth, o na olona ngā ui o le siria ma le fitu se lau wafe, o le tupe mai o na mātua e ngase. Whai mai ripoti o Blake Brinklow, sa tu i eira wa ingo tupe na i o na mātua peitai, e umane ua whai eilo na iwi mai a ngā uia. E whasa furu iwa tausanga o Blake, ma o lana mau ina ua su e ina leo, sa ia wha o ngāle tupe wha maa whana ina nā mawhitanga marona tamā, ma whai ei ala petinga i tā longa whai tupe. E ui rea whai mai wha msinonga, wha maonia mo ria ngai toro ranga oi, mai o na mātua. O le vai ngā tupe o lo tā ua mai le whaatawina o le whale o na mātua ma le superannuation na lona tina, sa ia tu le tupe i lana company o le Grasshopper Soccer, ma ta alo tupe ai ma whai ei ana petinga. Pato a malmalama i ailo lātou ai ngai se teimi munmuriane ma whesiringi ai loa. Whai mai e se fo i la leisi ma ta upolo o a fia ile tū la whono wa ave i aielo na uso. Ua wha awau lea soso e suenga leo, i se isi fo i wha mata uaria e le TikTok, e wha asanga i se tasi wha le tāpua i o le wha tutuanga mausalemi i le tu i sauti si si fo sini. Wa wha popo atu lea wha matau i leisi fo i wha matau sa su e na mai le amatanga o le vaiaso, sa whaia wha asanga i le whale tāpua i la Kempa, o le wha matau fau la le wanga i le whale tāpua i Padstow i Sini lava. Ta wai ia wha matau ma le wha lawe na tupu ka la estete, na maari di waitanga te toa nimas futasi na tawhana i te tonu o whale tāpua i le lua whese furu iwa. E manatu leo i eiso tanga o wha matau umai e lua, ma alo sira ne i ei malitotoa. O se mata upu atu ina mai eise fina ngalo whaari o le Premier New South Wales Quizmans, mata wai wa whaia nei le su e ngā leo, ma a whai e maua i la tōla o whaia nei so le tū la whono, o le a whea ngai ma le mālosi o le tū la whono. Ta ua fo i mens, e le eise awa noa o whainga whailonga lanu, ma whailonga tāpua inga i te tonu o New South Wales. E iei whai ngā malanga sa fuafua mai mo Australia ma anga i fo i mai Bali i le so peita iwa wha lea o ngā ina o no le asu mai se tasi o maunga mū o Mount Lowatobi i Indonesia. O whaelo mai le 7 News e ono whai ngā malanga le Jetstar wha lea o ngā ina i le so o no le pui ngā sanga le mū. Whai mai o lo mata i tū le teminei e company wa alele le tūlanga ta ua fo i le Qantas na malanga lea wa uri ala tau o lo wha tūlanga mo Bali ai le o a fia mo le teminei. O lo tāria se isi ripoti le tamai mai le company le Virgin Australia ma le matanga luenga le vai whafo ma whatau inga e tusa o a fianga o nanga o na o lea maunga mū. Whauto ina foi pasese i a whafso tai company wa lele moni suinga i whainga malanga anga i atu i Bali ma le malanga e se mai. Tala mulimuli, e se fululi mai tūrana whaiai whelafulafua inga mulimuli a le whainga māloa Victoria a le i pasi aina loa tūla whono fōwe whaatatau i tangata e tō tatala mai tua mai le tūla whono po o bail laws le ua whaamatalaina o tūla whono o pito malolosi i ei Australia. O le tae awana le ilana pasi alo i ai tanu mai whiutana inga mai le Parliamentary a le stete i le pōna pō. O whaingoina o bail amendment laws po tūla whono teu e whaatatau le tatala i tua o tangata mai le tūla whono. O wha au tū ia tūla whono ia i lātou e toe sori le tūla whono a o tatala mai tua i seisi mata upu, a toa i marisolia o tuunga mai einga na tatala i tua. O ia mata upu umo le a whaasarai nai le tangata i leo atu i le tolu masina i le wharepuipui, e wha o popo atu i lunga o se whaasalanga o se mata upu e toe mōli ai. O le isi vaenga o teunga a whai e maua e leo se tangata o tatala i tua, wa solia tuunga o le tatala i tua, o le ama whailo e leo, o na ave sao le whaamsinonga, na ilo le toe tau whaatali fo i se teimi e whaatinoa i le whaamsinonga.
o isi wha mamafo le tūlafono fōu lea wā ngā isao, ia i lātou e soli tūlafono le amataina o afi, ma soli tūlafono e whao ngā i whana, ma o le a sila fo'i ia tūlafono i le whao ngā ina o anga ese i whaalawe tutupu mai ia po o soli ngā tūlafono fo'i. O se tasi lava le nei o tūlanga e pei fo'i o na alia e mai ma tele lava fo'i i Melepone ma Victoria i le tūlanga o le whao ngā ina o anga ese manaifi i whaalawe tutupu a awhia ai soifua o tangata. Tala nā le Radio Samoa mo le nei aspareile manuia tele le whai unga le vai asa soifua. Malo soifua o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. O lea ua tatalaina nei whaatal noanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manamia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. E le whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i lima se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay ta tasi e lima whailonga ta i lima se lau tala mo risila lima whailonga ta i lima se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Party rock! Yeah. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Let's go.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Some things I see, even if I eat the same, you see now. Woman, you know my family, I need some. Well, man, you might not wait, I'm no singer. Some things I see, even if I eat the same, you see now. Woman, you know my family, I need some. Well, man, you might not wait, I'm no singer. If I'm in trouble, let go, I see this secure, the family, I'm killing. Sound, oh, man, oh, my, I know. Let go, I see this secure, the family, I'm killing. Sound, oh, man, oh, my, I know. DJ. Best.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. shuffling. Come da tocca picchita va bene. Se tu la parla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave I love you. Faccio un mai, ma non so che fai, mi fa male skin. Fammi con mai sono non ting.
shuffling. DJ. DJ.
Shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get in that. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that. You are the amber of my eye. You are the river flows by and by. You are the street light, takes a shadow of mine. Smelling of the breakfast in the morning time. Checking my feelings deep inside. Like you, baby, having a lot of smile. You are the only one in my life. Be with me to the end of time. Baby, it's mine. I see the tears falling from your eyes, like the rainfall from the sky. Please come inside and close the door behind. Lay your troubles on my shoulder, put your worry in my pocket. Trust me, honey, the one and only lover. Come on inside, I want you to stay. I can wipe your tears away. We'll be okay. Highest mountain hard to climb, just a star far from the sky, like the honey raining in my mind. I can give you everything, my life, my heart, my family. Oh, darling, will you make me please? Come on inside, I want you to stay. I can wipe your tears away. We'll be okay. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Usolela, susulumay, maumana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea, na ngalo atu o I le ai.
Samoa le nuku o te nofo ai e whaapefe na ngalo ati mo e lewa ai Samoa o le pelina o te fia i ai Angi mai se matangi se momoli atu ai ua lofa i la Samoa matalasi E ale da, angi mai o se matangi se momoli atu ai o walofa. Mo oe la upele Samoa le atu upele le nei fo i. A wōni o le asa whareile i wata walunga i ai i a tiute ma Faiva alo filima ai ngā ngaifo fo i malela. Ia ma ngā ngaifo ai fo i ma Faiva o Samoa. Ma lo le ngā lue, ma lo le tau atai, ma lo fo i le pale, ma lo le sopo. Ma lo le whatotoa i tiute ma utou Faiva o le tangata malana o te tofi i ai i le aso. Tau nuu le tau walunga o ngā luenga. Le reiva i aso. Ia, ma lo whaatai i lo utou tauti ngā ma lo utou ono sa, ma le la pale. A wā tingale umi o tau sanga o whaia ngā luenga ma e wale kei mie. Sa wile musua o lista ngata. E alana musua o e loa makua wa vai vai. Wa kaule ola mai ma ar kam. Ai whaftai le tua. Ia wanoa le leo lo whai ona tātou whailo. Iai mo wha waule au unaga ma le tautua. Ia walo utou pa ia mo lo utou ma malu. O whea le tafo le larolangi o lo o mafuta mai ai. Ia ma whaafafonga mai ai, ma tāpua i mai ai, ma nopia i ai, ma ola ai. Ma whaatino ai a utou atina, e ma tausi ai o utou ai ngā. Patalo whaatule i atou sa vea i ate oe. Ia, ai mai se fo i, o le aturu ua ese i na tūlanga o le aso, o le taimi. Ia, po pongi sā fo i, ia, po ua susulu le la, po ua tūla lata fo i a ngā ngaifo, ia le la. Ia mamapu atu le no whanga e masani ona mapu i ai mamalolo i ai se i au lia fo i le aso fo. Ia ona toe ngā e leo le tama. Ia sa ofa la le leile tua, alo a fua ai lau ua maua. Ai lau fo i tae au, ua tātou fasila fa i ai. Ia masula le lofa maleanga le leio le tua, ia te oe, malele, malengale. Lau ka mai kai, ia maa unei, whaaftai le tua. Mea lofa, e maise, o le ola ma le malos, whaaftai fo i lau tau singa ma lau pui puinga. E le lo ma le mamalu o le tātu, mātou o tunu. O utangata le lei, mo utangata wha le lei, o tangata na e whaia, wha leo ngolua. Kari yes ia wari i alo o vo tātou e whai loa i lava e le fifia tātou whai mea fifia e bawe i le alo le taimi ia ma whape nā fo i ona solonga le lei e le alo le tātou porkalame e le al watu fo e le matuta ia i le mea ioe pe o le awala fo e le walau le lei e alu sa o ape o meu awala te tele i atunu i whafo i pēnā fo i Amerika. E tasi se awala o se highway ia se lau kilomita tai tusa pe o le te aluatu e nei e te alu i Samoa. Tolu ma le awha i tū lai lunga le vaalele. E tasi ale awala sa o e luatua i Salt Lake, ma latua i LA, e alu i lunga i Salt Lake City, Utah. Kolosi atua i ai Oregon, ma whaasolo atua i Seattle, Washington, Tacoma, se ia o lava Utah. E kasi e anu fo le we pe we kaukuli moe. Awa ele pio, ele afe i se mea tasi le awala fa sa o la. Fa pe ngala le aru o sia kako wa mire ngai kosi sa o ale le ngai la lo nga kongu kako walu e lola ia le. Fa talofa ma fa tu lo fo i le pa ia ma lunga le taf tolu le tato ba no fo. Pa ia ma malu fa le malo, ia le fa fonga mai. Ia le tama le malo, le fionga le konsula. O le malo tuto tasi Samoa, ia malona fa le tua, e misa fo le wa. Kom sino fa fa tawa inga, ia fa pia fo i le sui konsula.
ia ma le mamalu tamali fa le tua matausi ma fa le upolu o loo latou tautuaina le ofisa o le konsula i aukilani nei e maise fo'i le ofisa o le tatou hai komisi i la lo i le laumue Wellingtone tapua'i mai ai ia le fioga le fa'asina iā tole afoa fa'amatala afa masaga ia malona fo'i au fa'atalofa i le tamaita'i fesoasoani muamua o le 5 taumatau le o le fioga iā tole afoa afa masaga fa'amatala o le tamaita'i le faletua iā Pauline Schmidt ia ma loutou fo'i au va'a alo le galulue ia maise fo'i so se no fango maso se atunu o lo iai ampasa ia po sui o Samoa i le atunu uma le atunu awa teltonu awa la tu te whaalongolongo la tu te tilo mai ma va ai mai ma tapu ai mai ia ale tātou te manatua atu le la tu tua o lo whaatino i atunu uma mau ia ma wha malo atu iai i lo la tu tiute ma Faiva ro filima tautua ai Samoa o lo alala foi ma papa au ia atunu ma ia atunu le ngata lai Australia le ofisa au tu o le malo ia Canberra ia isi no fuanga i pe ona ia Hawaii ma le malo tele o Amerika fatalo fa pitoa lava pa ia ma malu foi ma fa tulo pa ia ma malu sautua fafa o le tātou o tunu le hanu nofo ia ai matua lava le tu ma mawalunga se vi inga o le tua e moli e ana au auna pa ia i fata faitaulanga i fia fatalofa fo i le vasenga o i latou ua malolo man malo pensione retire ia sa malo atu ia tautou leo whengaluenga mātutua leo ua malolo mai to ina malolo alo le ngalulue a tai lo tau sao le ngalue ngale atua le voi la ua tauto e taliu mai i whanua ia ole nā fu e ai le ngaruenga e tua mai i a te utau tua mai i ai le whaife au fau masi ona whale tua au le leitala vau le ala utou whautuanga ia le fu i la utou tu ua lalo i le whaife au fau ia na whape nao na whaatonu fo lau ai ia le ngaruenga i lea au lotu ma lea au lotu o lea nuu ia fa malo ia te utau te lo tau sanga sa utau ta se ai ia ma tau wasu pea le ipu vai o le ola atalo fa bitoa ta mamti na matu le tunu e afe atu fo i fa talo fa ia te oe ia mo fo lo fatu ma fa mo ia olo manuia me uma ia malau tapu inga le neiva ia so atoa taiao ia tatu ta pena fo i mole sapati ia masu e malos a wale vai aso fo ia kele fo i me fa ile fa i unga le vai aso la to ia pe ona la si le fia ona nei le fiafi o le tao le tu lao le afo le ono ia o le amatanga le na o le tatou fa moi le asa lo loma i le tele o vai aso wotuana iatu ia lo fatu taia ele susunga ia tuna matia junior bailua o le tauwanga pese o le tauwanga pese o le musika faale nganga lo afe luas fuma lima e se taimi o papa i fo i ai ina ia failu fo i le fongatia ia ma fa pena na fa la wi lo ai ina ia mo fo i lava no to te anga ia tuai tapu ia Faiva o tamba whanau o le whawhiwhia ai i le whiawhia na nei. O le whawhiwhianga amatalia i le afo le ono, o le aso le whreile le nei, aso luas fulma le tasi o le masina le nei. O mati, tai au le isi tau wanga, o le isi hit le nā, o le aso luas fulma le lua, aso sa, o le whiawhifo i o le afo le ono. Ia, o le hit lon tolu le nā, po o le vai lon tolu le nā. Fas fulma le lua, ia le au pepese, e au fiai, ia ma nai au foi pese, ia mai tō tele fo i alo matama whanau, o whetua pupula fo i ole, o le tātou
taleni o le musika o le a whawhiwhia ai. I le awhiawhia nā nei o tai ao, whapena fo i ma le asusa. E pei o nei ai i a le sunga i a tolu maanave, misi luki sua. Le fionga le aluri, ngal mo le mana tenari tautua. I a whapea fo le tumaita i o Sarah Jane Auva. Wa le wanga sui le whai o Sarah Jane Auva. A le alawa e, a le alawa alua ia Auva, e kaunga wha popo iai. Ma o peta popo ai Sarah Jane Auva la faele o peta le ngoi ya va ele Annie Grace ya va pena fo ilo so ya Saya Frank Sola Tara au male sulu ya male to tele isi e mo foi utango fa la want ya te auto ine yo to ilo ai e alu wale tau vanga, ale fast food le lua lea. Ia ai whapena fo i ona li poia ia i whawhiwhia ngā. Ia atama mātutua, ma tine mātutua o le musika. Ia ona whapena fo i lea ona malolo i le vai aso. Tātou wolo i le final o le si vai aso. Ana ia le nā, o le numera tolus fu ma le tolu ei. Baxter Drive. Andrew Baxter Drive. So sa ole na mea. 33A Andrew Baxter Drive in Mangry. Mantua le alunga ole. Ile malai va le mea fo le iai ia Montgomery. Montgomery fa solo tuai na. Na ton wala ya ole a ulu fao iai le atunu umale au pepese e le ulua ipo. O le tau vanga le nei. Ia, ma wha solo ai lava si o fo i tai au. Ia, wha pena fo isi au pipese i le aso sa. Ia, ona lo roma lo leo le tātou whainole. E whaia i le vai aso atu lea. Pai unga lava o le masina. O mati, o le lua se fulu marilima. Watalo whapitoa i sui o le malo me a whai o malanga mainisi. Le ngata i le Parliamentary i hafa pena foi i le kabineta te tai o le atunu pe o le iai le tātou Parliamentary ma le sui Parliamentary la tō uba o lo malanga mai nisi o whaipule ia po o minsta ma sui minsta mo la tō whaletua o lo asia foi ia ma anga i mai lo la tō i le taimo le la tō i le ea la tō foi le ala ia ale oni whaarewelawe po oni tāwhaonga mani asia singa ia po le sailia fo i o le vai fo ia ma tong fitinga au ale soifua maloloina e whaatalofa atuai pe a whai o le maua o lo o malanga mai ia ma whaalongolongo mai fo i le au langa male tautua ale siu fonga o Samoa ia whaatasi fo i manisi o le tātu utunuu o lo o malanga tāwhao mai le nei taimi o le tausanga ma alo le malanga manbia, a me moe le amoa se whaido inga le lei, a inga wome masani, ia whapena fo i whaalavelave nau tau malanga mai ai, ia ma ia o ngā. Ia o ngā, ia le to mai ma ngā waa o li imita mai tai fo mai o le au tausi soifua, tausi mai pas, o le alofa le nao le atua, e halatu ia ao i la taudei, ia e whaatino ai ia tong fitinga, whautuanga, ina ia maua lou soifua maloloina. Ia nena, patalofa whapitoi lunga le tātou apia fōringa. Alo le soifua mruia, Facebook page, friends and fans, ia whapena fo le tātou YouTube channel. So press the like button and then of course, share our program, and also I love reading your comments, mania. Tu ai si o fas foi upu foi o na yo manatu. O me ke le fia e ma me ke fia ai. Le azo manatu le mata upu ma le mata upu. O mata upu la vai folosi e lo mbea e tatou te velo aso iai matongi ma ai. Ma wai foi le anga. Patalo fa pitola vai fale o tangata matua o ina i o tātou taman
tina matua, ma uta ngase, a talo fatu le ia tau i a tau malava. Sia ia whafo, sia le manosi, ia matoi fo i atu i ainga, ma futa i fo imba, ma whanau. Ia, whatalo fo i lunga le tātou a YouTube channel. Ia, tō tele lava i lātou le ngata le tātou Facebook, ia whapena fo i mo le tātou YouTube channel, ma lo le soi fo manuia, ma lo fo i le tō a anga e tusi. Kuskusi o mea le lei a toa ma mea a whaki Apollo. A talo whātu i lātou i o mua mai ai lunga le tātou apio fōlinga. Ia me se voi le tātou YouTube channel and Facebook page. Mei a vito, talo wha mei, lo lava voi le sui fuamaduia, Lucia Pesamino. Tai le mafuta mai, ia whapea foi ia sao fatasi ia Maureen, alo le sui fuamaduia, tai le mafuta. O Taiono, talo whalava, o Nova ai ono, ia ma outou malava. Tu whaltatou por kalame, ia ma tu oi whaina i o manatu. Twisty, talo whaia twisty, ia malo, kai maanga ia fo ingo ngigang. Whawhawina tani yelu, ia ma David Bangle, talo wa David. Lola sei fuamanuia, oi lea Faith Benina, ia wa pia fo ia Fortino, Josefa, Erolini Josefa, na yo tō whawhine, leo sa vai singano, i whapea fo le toi ina matua o le tātou ainga, ia o whaafonga mai i le nei fo ia huli, ia ma ta ui fo i ma pulu lona palani keke, ia fionga ia masoe, ta huli Josefa, ia whapea fo i le sunga ia tui mawalunga, le ua sa ua le vā, o le ua utou e malanga mai fo i e tā whau mai, ia walanga usiki sengi ia, lele mai le passport New Zealand. Fai ma le vaai o le siaki a le fō mai e whaifua. Maua malau benefiti o le emergency benefit. Ea, kua maanga i halapu. I ato e whaatanga atu ma le awandoa e mawhai e loa o na apalai. Tālo sanga i whale o le mālo. Ia po o whale fo i whaapitoa mō tangata mātutua. Tala fua au vai, whaifua au tongwhitinga whaifua malau tautonga. O e whaingaru whalonga kua ua kau mai. Yo, au a lava ni nofu. O e whao ngā le awa noa manu o maua. Ua ai i tātou nei vai tau. Ia lea toi titi a afe mon tupu. O lea o le whaitau le vaso le nei. Sa iwa se lau se fulu ma le tas. A leo whalonga atua ovo atu le iwa se lau iwa se fulu. Luna winga o atu le vai se fau. Ua maua le afe o ni tangata o tātou ta mamti nā mātutua. Ua whaamunu ina le nei, whaamunu anga. Ma le nei awa noa le lei. Ia sa tātou whina. Waivi ia lava le lofo le tua. I lona anga le lei. Ia, malana whaasoa i mata upu whapenei, ma whaamunu anga whapenei. Ua levana te tau o na tofu ai ia, ma tofu ai ia o tātou mātua. Ia pangalea, ia o pūlenga lava malo, ia whapena fo ia lātou, tu la fono e, whasuia i lea taimi ma lea taimi. Mana tua foi. So se whainga malo lava. O lea lava le tu la fono e whatino. It is within the best interest of that country. Bea foi nā lai o nā ese New Zealand, e lo lātou foi pūlenga le vai tau o Maltuna. Ona o le manatu foi o lātou. O lona winga tatala tuloa, ava aila e le sau solo. Pe o tatala le apa anu fe fo lele. Wa sau soli lo. Pe la le mele wa kaku kalange ya sainga. Le visa la le e o mai ai. E le to e mana o mia se visa wa free a torsen. Fa fe fe na tato fo i se me fa pena. Because there is no limitation if you look at the policy and that piece of legislation. Yeah, but also just a policy for now. E leo iai ni clauses fo lele e puipuia mai ai I tātou, mano o tātou ele, mano tātou siusio manga,
I le ulu fale mai o tu ainga tangata nei. Can you imagine then? Tasi lava le no ta ingo sisi vaenga po sisi province of China that have all agreed, okay, let's leave all at once. And that's 100,000 people leaving at the same time. Can you imagine that? The influx of all these 100,000 Chinese. You're looking at no winga alpa ua lisi 737 palasi mai malesi 737 palasi mai e kai koru se lau ia le pase se la vale. O fea la au no foi. O fea la au ia. Ia ko ke aku a camp solo mai ma tola wapi solo ilungo. Ilungo matafanga. Malalo la au. Lalo ngiu su e are me. O mai si senga fofola la ko fala fo ia o le makiki. O la le mawhai ana control. Patelo te whatu ai fo. O la le mea le tātou malo le a whaine iai. Ale mea tāu le nā. E te tāu o na iai ni tu la fono teu tu la fono whatonu tonu ai le mea lea, ma le mea lea. Nei lo le whapea mai lava. Oi, o lea ua whae longa le 5 tausanga. Talu o na whaia le tātou whiangainga, ma le malo saina ma le tātou whaawonga. Ua whae longa. Ile na le tolu a masina. E free mai le lātou visa e o mai ai. Mo le ono masina po le tasi le tausanga. This is a defined, limited period that is described within the policy or the regulation if we are going to do this. A o lea lai leo wha marmala mai na mai. E leo wha marmala na mai. Ona nofo le mautonu leo lea tunu. Ua na o nta tala lava. It's just a one-way street policy that with an open end ele se fai to e punia. Ai fa fonga mai la. Ona tau nuu mai fo i leo seina. Ole ai tangia fo i tātou Samoa. Awa au mai si seina na no mai a fai o lato mea fo o lako ki finga no mai e Samoa. Ai ole a avea Samoa ma backdoor pathway to other countries. Nō, nana o mai a. Ele a tō se lua masina e Samoa a tō tā penal seina. Ua ulu fale atu i Tonga, ulu fale atu i Tahiti, ulu fale atu i Fiji. Ana whai maila i leo tangatala. Tai o ia malo, o mai i nei New Zealand. O mai, o i Australia, o i Hawaii, o i Amerika, o le longa se mea. Le to iei mase si toi fia fo i seina, mana tua fo i seina as a Chinese, as a communist society. Ale mea tonu ala na le o te wawai atu nei iei. E ono tu la i mai, ona whaati ngā mata lea, ma whaati ngā ulu i le rumanai. And this will cause a floodgate to the Pacific and to other countries of the world, and we will be blamed. E whai tio ina i tātou. Ala wari i fo i. Le mālo Samoa, o taitai le mālo Samoa. Ka ngofi ka kala la apa ngofi le la wo mai ngofi. E tāu o le wha marmalama mai o le tūranga lea. So that we know where we're at. And at the same time, understand with no fear of the implications of these open and shut policies and regulations in terms of migration and immigration. Tato lola ia lea ai, o saingaranga le koruma singare merenga sa woi koe whafo. Ia aua fo i la awa asinsila ia. E nai tamaita ngata lava e le ofisa lea o le immigration. E le ai fo i se lato border security pa o le compliance. E o e su e whaatapito i anisi o mai ai le usitai i le vaenga o tutu unga mai inga o lato visa.
e whaatanga i o na nofu. O le mea whai, o le su e mai o seina nei pe a whai o wa ova o leo. E taura ave i leo leo. E o leo leo su e mai. A oi nei, e ese ale vaenga o le compliance. O tangata ia la tau te puipuia, le borderline security. O le vaenga fo i lea le immigration. E o ala tau ia su e mai. Su e tangata ia. Iri tau ufua ni leo leo e au mai. Ia. E mea lale na e leina ufa iatu. E alu ielo mafufau. Ma le whaatulanga ina mai o lea foi tula fono po lea foi policy. Ia na whaapele o saina oka se whaamrianga ua whai e Samoa mo i la tau. A tonu e se teimi toi whaamamrama po lea le sa o lea mea. Yeah, we were not prepared to be able to cope and have the capacity to have so many people, the influx and the bombarding of our, border security and border lines. E o mai e tangata ian. Tātou te le i tā pena. Tali malo i se tūlanga whapea i le sausori lea la asawai. Ia mana tua le leila. O a fianga ia o le tātou sisi o manga. The influence, the impact, whether it is negative or positive impact on our environment. Le ai ma se seina saumai o e a mio tonu ma mio atua ma mio peo le a mio lato tu vo puda. Yo. E o mai foi senga e sili atu foi. A lato tongo fiti ma la ko la piki e matua le man malamba i ei tangata Samoa. E o mai foi i le toa tele le na. Tātou te le man malamba i le lato ngangana. Ma whapena ona na nāma iei nisi mea tātou te le mana o mia. E le i maua mua i te tonu i nei. O le tātou atunu. Sa wai a upenga whaasaina. Au mai ei fuala au whaasaina. Au mai ei vaila au whaasaina. O fuala au, o vaila au. O a uma mea. E o mai ei a. E o mai a le solo le asaina ma mai umai a. Au mai e manistanga ta fo i le ta ua nei. O people traffickers. Tangata la tu te whaonga ina is tangata. Ma ave isi atunu. E whai APC nisi ma company. Whaatalitane. Yo, upu sa upu ya watu nei. Yo. Sex trafficking. O nā maila iele i tonui. E a fia i fo i mō tātou tangata male whanau teine talavau. Wai fiwa su ero wa finge sisi aso poskingi kio lesi ainga. Ala ua ku o sainga kongo le vaa lele. Po kongo se vaa. O vaa la vaa sainga waku. Yo le atu nutu. Le atu nuu ata mamai. Popoto e whaitonga fiti. Tulou a vātu ia le tele o saina o tātou ia leo o tangafa i o tātou. A inga saina ia no mua mai lapa. A o le to tele la. O le mea lea o sau le teimere nei. Ia le na. Sau ai ma le mea le money laundering. Tupe ele lea na mai e tunu i fafa. Mai saina. Mai e tatā wha le lei atu i le whale tā mea. O tupe ele lea i te tonu o Samoa. And Samoa will become one of the biggest money laundering machine in the Pacific and in fact a tax safe haven. O mai maisi saina. Tupe ele lea a mai whaatau whanua, whaatau pisinisi, whaatau mea ia, whaatau mate neti o tātou o tunu. Whai ia lātou whale talitane,
Ma fe avea I solo o tātou whanau isi a tunu o le lalulang e whai I ei whainga wha. Le manuia, a isi ta malolo, ma isi tangata. O le au whai pisi nisi ma le au milionea. Yo, ma tangata maulunga. O le mea na o le mana o I tātou. Whaatanga whapena, open borderline. No restrictions, no limitation, no rule, no law. Is that what we want? Then we want to know what are the provisions of this regulation or this policy so that we can understand and we can feel comfortable that we are safe within our own environment and in our own country. Tātou lolea, ma le mautinoa. O lo tātou saunga le mu I to tonu nga le mu. O le li o lea, o lo tātou lava. Sio manga ma lo tātou lava tunu. O le tofi o Samoa. Resi fisile tule mai. E ko fia lao, sainga ia la koifo. E mawhaiuna toifo. How will you be able to guarantee the whole 50,000 will return within that 3 months? Wa whenei lo. E toi fo I mo sainei. Ia le nā. Nā utou I loa le ia mi o saina. O lātou I loa le tulafono o Samoa. Nganga e kau ngu mai I sua sau ka mai kenge whai poipo I le sainga. Whai ma pepa ngofo mau le sainga. Siki sengi ma le sainga. Ta tai atu oe le saina. Le teine Samoa lea. Ave whaasaini whaila na loun le whaltupe. Pe ave sa oai o le nupifa. It happens. Le sei tia I leo langa o stamaita I Samoa le. O mai a sainga ko wha. O mai a whaila ko multiple marriage for le wha. Whaanga whai puipo I sainga ia. Pea whai o le nā ua whai umatus for lau. Ma sitiseni o saina nei. Ai tasil te maita I Samoa. Ave lo whaasaini le nupi wha. E mai le 4 miliona leo o le 5 miliona. Le maua lungo le aitalaf. O le tupe nono. Ai le ema se me o tongia. So you see, Samoa, people want to understand what the government are doing, what our leaders are doing, what our people are offering to other countries, and what is the benefit for us. Ya todos ta mai taimi a leo mai saina mau mai mau. Mai nei ala tu ta mai tupe fo le whatau wai ia nai meo. Nai o loa fo le matau mea tau lima I manai tau mawha wai kauanga ai le sainga. No. On mo le sainga. Ele pe o le palang. E ai fili le palang. Ale sainga. Ele fili ele fa pena le vinga le sainga. They're not fussy about food. They will eat anything. O mai foi senga. E lo le senga ka kele ai me o pili mamo. E mo fa kai. Se senga. Le ai se pili mar kungu inga se pili. Ah. Pangungu le kama. O mea umakako kiri I mafau e ainga. Because they have that sense of survival skills and o mea umalava e loa le seina o le mea olai. Ia, o mafau nei le tala maali e sa whamatala e leo mātou ta māmatua ia so alo. So alo leo tele. Aia vai fo le tino le toina na pe o e vai seina wai e pupu tino I titi lava le toina. Ai fe maila. O aso ia. Ina ua o mai seina I Samoa. Ia, sa amata fo no o I tua o inu o I tua ma. Whapena fo I le motele I sa la whai.
E la le si saina. Na lua tua alu le ana fo i leo. O tama i tangata fo i o le nuu le tau i le vao sa munga mo. Arora saina no fo i tono le ana le na. A watu la tangata e o i uta i le talaloa. E oso atu e utafa o le ana le na. Whaalongo ina loa. Le taa lili o le leo e sau i tono le na. I tono le ana. O le leo a le whaalongo i tangata ma whiwhiwhi e ma alu le turi o le o nisi uta. Wa mata na fia ailanu o le toi o i uta e tu tōti i a tia pula ma whaima o manga. A le whaalongo tua ta lili mai le leo. Whamai o le aiku mo i ane mele. O koe whiola mai ia tangata o le nuu le tau. Ia i le mele ia i le toi ina o mawa i ma le nuu le tau. Whalongo tu mai o tala o le upu le o le ai nei oi. O le ai nei oi ia whiwhiwhi tangata toi foi. Teile ai o le oi uta. O tala soal. O le lisi aso. Olo malana maile. Malana tai whau e oi uta. Se whalongo longo po le ale bea le whiwhi tangata. Mare whalongo tu sau vo le leo. Pe ta lili li vo le le ma. Te tete mwha pe mea. Pawalea. O le ai nei oi. Ia mba watu a yalto ina malana tai whau. Alu i tutonu le ana. Ia ai te ilaba. Wawa e tulto ina pe malama mai fo le le se mea. Pe o lai tafu se a fo se afias tangata. Ia so atu lo ia. Lafi lo so alo malana tai whau. Ta o file mai le o ne i ou fo le. Ai tilo lo ia. Ia tu. Whaatu le ia le saina i luma o le meo le. O lana afi le ola. Wha mawhana whanai. Te le lopo whela e se i me ia na fulu ma tuu i luma o le afi mwha pia i. E tilo le fulu wha mai. O le ai nei oe. Ia, ma ai le fulu o le sei. Ia, kalo ma so alfa mai. Sali! O e la le, ai o fulu ma wha whiwhi a kua ia ka ngaka ia. Ia wale o i kua e whai ia, manga ma koki e pula. Lea wala na le ina wai. Wala seina la tupunga umamaya, seina ia mātou i Gagaifo maunga mua, lua, tolu. Ioi, toi titi ale i se nuu, wale mātou fo i nuu i e sa fotu ma sa maunga. Ma i le mea sa iei le nuu le tau. Ia e tele seina no fwai. Ropo ni afo. Po ni suli o le saina le na mau atu tonu le anga o kari dili ma o le a. E kari ye ma le feika mai rau ni. Kia. Ia. Fa mai rau ni a mai sali wa ingo fa makalari o mea lilo ngar kako nguma kako ai. Ingo fa mau waile aka. A tangata mau waile fia. Ia. Le na. O le mata upula le na i le te tala ina fo le mawha sa olo to mai ia saina e au noa ma se tātou ma se lātou permita po o se lātou visa. O se mata upu e tau no wha manino ma wha malmalama ia Samoa. O le popo lenga le na mātunga lunga i nisi mea. E se le mea na tātou mawhau iai. The things and the intention of the Samoan government was genuine and pure. But then, of course, you know, the Chinese people, they think a lot quicker and faster than we do. E vave ke le akore masau o le mafofo o le senga. Ke loku ai sai step fa alua le senga i lumo oe. I ona mafofo nga. Malanga porki ki man konfiki i ala fai. E ke koe papa ia kui ai. Ai whaari ani mele senga wha pere pe whai puipo. Le na,
e to su e tu le sei na listing. Ole fa finga le ke la ku le masalambia fo le o le pe ya wo. Wo ngo fo le sei ngai. Ele mo sei ngai. Na lu sei ngai kwa. Ya. Fa ka ko e magu ko le sika sang kwa lu ka sang o su sei. Ai lu ku. Ai e mo sa o ko le sei ngai nga. Au ko lu lo mal fa nga o sei. A la fu e kau ave le si mai tangol tina. La va fela na fai. Ne ono no fo ye ai. Pule ai i. Ele wo pule ai. Ona ua foi le citizen. Ya le ngatai na. Mana no fo ina. To e alu sei nei sei si me to e fai fo sei si ana me pila. There are so many social issues and problems that will arise. Ole a mapuna e matula i mai le lumanai. O mea tātou te le i mafauwina. So therefore, we need to think way ahead. We needed to visualize the end result or the outcome o lea tula fono ma lea ia inga, lea taimi ma lea taimi. Ina ia wha mua the best interest o Samoa. Nai lo le wha maria ina o la ngona o saina ma tangata ese ia o lo whai mai tono. O le tunu, au ele o se mea whai longa tangata, au le whai atu, o le wha mua o tātou tangata. Nai lo o mea e ono tutupu mai. Tātou te lemana o mea. Ai funfa atoa e lava. The environment, the social interaction between ourselves and these people, because we no longer call them aliens into our environment. Nanga lewa whatanga, toe o mai, whai awala. E whaamausali ma whaamautuina ai lo lato so tanga ma le pitanga i le ele maon tangata o Samoa. Si. Ia le na. Malo atu tātou lato tusi mai talo for Sharon Sanders ia o le tamaitai o Watu, talo falava ma mea, ma lole soifu manuia, o e moni, Samuelu. Shantaz, ia va perfo I te pola nuu, o Erolini talo fa sister, ia va perfo I le sunga ia Filippo, Nova ai ono. O Evo Lave, talo fambalo soifu manuia, va te Yamosa, ia va talo fa tufo I, ia lene woti tua au, talo falava li malo le soifu mria, o mai mo mai na I Amerika Samoa, fa talo fatu ile manua, alo le soifu mria, ma le ngā lulu e fo ile ne yaso, o le lua lene woti tua au, talo falava, malo le soifu mria, fa talo fatu, ile uso ia Ropeda, ia polisunga fo I, ia Lolesi o Mika, ia Malefretua, I Brisbane, Australia, Steve Solia, Talufalava, Malol Seifua, Arielu, ia Perfo I Kuini, Nua Manino Paulo. Watching you from San Pedro in California, Talufai, Malolava Kuini, Malol Seifua, Joe Seal, Andrew Asan, Talufa, Malol Seifua, ia fa perfo ia le lani fetu Burgess talofa alol so from ria fa tele ma fa mai le masani ai Sophie Andrew talofa lava o lo tomua ia ma la epa sefo o to u ma lava lo ia lunga le tanto api fo linga fa talo fatu ma lole so from ria I le nei fo I au holi la tatu wo le malolonga fo I mai tatu tala noa ele mata upu lea ia Lise Marie Schmidt ia malefai unga leo o fai ia ole a matua matautia ia this will be a very interesting case
and different scenarios that could happen as well. O te le whaitaua, mantua fwoi na wong malitusi a tau. Sa au tilo iai, whapea na tusi a lise au o fiwa su e le eise ngō lise, e whailo mai ai i a tau. O le tangata mo ia lea na tusia, e le isaini la lise le tusi lea. Lala fo le nai ala i ona o whai, te lo le fia whaitauina. Ona o te le whatutuina, po o le tusi sa o lea, po o le tangata sa o lea, na tusia le tusi. E tāua i tele le nā le vaenga lea. Na ona o fia oto o ni vaenga, e tāua e whaamaunia ai. Pele whaamaunia fo i leo leo, ia le tusi lea. So mau le mai le fusi ina o lau fusi pau. Ia ma tātou o e whai mai le i puti o na fo i mai lea. Tātou se e i le mata upule nā e tāua i le sila fia e le atunu. Tamau leu a solaila lo. Solaila lo. Ai puai pele balo. Tamau leu a te maila lo. Te maila lo. Ai puai pele balo. Tamau leu a solaila lo. Solaila lo. Ai puai pele balo. Ole vai de. Ole vai. Ka a fiu lo toe. Ka a fiu lo. Ua tau mafitia e. Leti Apollo Oele baine Va a fiulo toe Te saue tuliatu Leti Apollo Ua Faiva langa Deio suio Palaumi
sau se fai mai o ai e lo su a fa au via e te sawai fatali e o le tomate a tue la vai just want to say hello and see if you will say hi. I know you from somewhere ai o aro ya o ya na cafe ka wi le ma ke kile ma o si ya ko pe le ka wa ko mo sia ai be you e ma e me ai wai mai no kinga o ko be i mai do mo fa pe ya ko oi o le tinga o te fiatala noi lo walo nai no for mai ina a tonu fai ngo fie ele a se fai ngata be a fa ta mo mo ni a u fa no se fa se sumo se tia no wow e lo le fa se a wala lo sau lo fia kala ngo a ku ya ke o ela u pele pe fai se ka fa amau ai mali e mai o hani wa u ke le ai ni me asami na yo so ai yo so ai mo lo si la inani Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ana o tu mau
te sa ili pea o Yesu lo unei o la uma lo utapasa i le taunuunga au lau pule tonu o le pule lava lea ele mawha luaina e tu mau mo ita e lo uali e ta fia tu mawai o lau fetalainga ia o mga loai mo oi a whai ua tonu o lo fina ngā lolea a o lau pule tonu o le pule lava lea Tafia tu mawai o lau fetalainga ia o mga loai mo oi a whai ua tonu o lo fina ngā lolea a o lau pule tonu o le pule lava lea a o lau pule tonu o le pule lava lea Alo e whafonga le tautua mo oile si ufonga o Samoa. Le radio Samoa lima i watolu a moi au kilani ia. Ma le ia tau savea i le maanawa o ngā ruenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu u le nei ia so asfareile ta walunga ia i le tele o ngā ruenga mo outou. Ia ae o tae au. Kako ke soalofi ai fo i a i le tātou tānoa awa. O leo mafuta mai le tamaita ia ati, fai fo i mafonga tau moli o le tātou. Whale ta vale le na ua whai ngoina. Le Henderson Cars, whataro whatu ati, ma lo le soifo maruia, nei fo i waena le tautua. Ia malo soifo sa vea, ia lange mai e te relo whapeni whawhaina sapo kalame le neitula le aso. Ia malo lava le ngā due, ia le fwila lama whai unga ruenga le nei aso, ia o lo tu maupe, le lo whamlanga le le tua. Ia o le manu ia mea o mai i maso le ma i le neitu le ofisa, ia e o a mai nā ni kaso ofisa. O le matua mātanga o fio mea uma ma nei le sulu le la pawan mea le o le pisi tele o le awala. E le taimi fo le le mana vai ngā ruenga. Ia ona le mo fo le o le ono sai mo le nofo le le o le tangata fo le o mana o a su e ale mea po le ale va le titi e o so tuele ta vale ia ale fautuanga lava lai fai e. Ono sai, tātou te taunu uma lava i lalo o le wat e a mai le. Ia nā. Le loto ai le dei aso ia manisi fo i sa o tau mafuta ma feutanga i tau o ta vale. Ia whataila wasawea, ia se reporte atu i taso ofisa nei, tas whata vale. Ia o le pisi maasani lava le Henderson Cars, ia o nei las wharaile, ia o aso lava nei e whai lava si pisi o le ofisa. Ia wā fo le sai mia fo o konkarase fo le malu la tunu.
ia o le safatinoina le tulaga ina anei le taeao a uli ma nei le fiafi ia le fetau i lava lau valaau mai ia le fetoa uma na saini ia siʻaiga foʻi lea lena na mulimuli taunuu mea nei le fiafi i luga nei aukilani ia o le ofaga solo ia le faaʻumaina foʻi o apalaia le malo le tunuu sasuina mai nei le auli ia e le taina le tulai ono i tapune ta so ofisa ia o le pisi masani lava ia o na isi foʻi o tasoaʻaiga le fatoa apalai mai ia o lea fatoa faaʻuma le faatumuina laso application ia po le aso ataeao ia o na rasolo le tonu ia mamaua mai e tali a laso tarasaga ia o se manasu atu faamolimoli savele tulaga lea o le benefiti tagasa le benefiti ia ma le tagasa lea e pensiona ia pe o le toʻatele lava ina le malo latunuu le faapea apalai mai ia o le benefiti ia o le faamamalama atu le itu lea e manaʻomia lava le tagasa full time o tagasa ina e sesoani ia po tagasa foʻi e supportinga ia le application a oe le benefiti ia a o le tulaga lava le peimeni ma le tagasa e alu e taʻavale ia e alu lava le suafo oe le benefiti ia o vaega tāua na e aona silafia le malo le tulu o le toʻatele lava na ia tasoʻaiga ia le o mai saʻo le ofisa ia le foʻi te faamamalama atu ai e toe alu e le taimi ia le ua toe o e toe suʻe mai ia ni tagasa foʻi le full time ia me support ala to application ia o le aso ataeao ia le taunuu mai e tasoʻaiga me le lo i Christchurch ia le ua already ala so sa foʻi po laso saʻavale ia o ma laso tike foʻi le e toe malaga i le ferry lalo i Wellington ia le ua sapena o matulaga na ia na le o mai lava le aso ataeao ia o mai fai ala to sign up ia ma piki loa ala to saʻavale ia o le tulaga ina o loo ia saga lue iai le ofisa lenei aso savea Malo faafetai tāua tele ia le tulaga o lo avele faamuamua ina i tagata foʻi e malaga mamao mai ia ae tuu foʻi le avanoa ia i latou e faatino ai o latou talosaga ma vave ono ese uae mamao le mea agaʻi mai ai o loo faauau pea ona na faatino o le mea lena o le talosaga le tagata i le benefiti ma le pensiona ae mafai ona alu atu sisi tagata o loo faigaluega full time soasoani faamalosi le application lena ia saʻo le savea ia tulaga ina ia o le faamalosia lava i temi nei o le faamalosia ona o requirements na le faapea ona apalai ai ia le customer le temi nei o requirements na mai le finance so ale ai le se tagata full time so e le mafai ona apalai ia le oe le te benefiti e tau lava ona sau le tagata full time ia e toina application pe o faatasi mai tagata le benefiti le application ia o le tulaga o le peimeni ia mai tavale ia e alu lava lalo le suafo oe le te benefiti maria la malo faafetai le faamanatu foʻi le tatou atunuu o le vaega lenā ia o a isi au taavale lenā o loo faalauiloa ma maua ai foʻi nisi vaega faaopopo o tupe faamalioi nai tagata ia o taavale tolu le faapea ona faalu lava ia le promotion temi nei o le piki apo mahindra le mau le faafetala ia ma le kiwi edition o le Scorpio ia ma le XUV 700 fitunu 4 io le mau e tailua fetala cash gift mai le Mahindra company io tavalena tolu le faapea ona faalu lava ia promotion le temi nei o lo toʻatele lava le malo lasino o lo faapea ona apalai mai ma taʻavale ia e lua o le XUV ma le Scorpio ona o taʻavale faisi tetele o totonu e fetau i lei aiga io galii foi ma latou falau e 7-seater i e fetau i le mo aiga taʻavale ia e lua le faapea ona alu lava temi nei
Yo so tele la vele malo le sunu le fa pe ona la so fa ta wina ia masa vale e lua. Ia male maso e maso sa vale ia le se taimi le pole masina fo e lanchai. Ia masa vale ia lua fe lua lima ia ole se taimi ona tu asu le lungo o asa. Ia o mole malo fo le sunu e fia palai me masa vale ia lua sa pena ia o se lol masina fo e lanchai. Ia matu aso i loa sa i lunga mole se fia fo e la sinu. Ia, malo whaptai a ne, te upa ui, te au se si vaenga au tai au fo lisi tā aso. Ia ba lisi fo i awa noa tā te whaasoa i fo i se vaenga i ne ingalo ia. Te au ia e whamanatu mai. Ia whatasi fo i mole tā telefoni, ia mole tā tuatusi ia wha marino pēr i le atunu. Ia e li whao mai ina tapo karame, e wha manasu asu le malo la sinu i tūlanga le leanga le ingoa o le pole back credit. Ia o le to sele lava lo ofisili mia le tūlanga lea. Ia o le sali e le Henderson kasi le tūlanga leo le leanga le ingoa. Ia ai depend fo i le leanga le ingoa. I le tūlanga lo o iai ia le wha le tonu fo i le ingoa. Ia ele maso option 2 ele maso option 2 su ele ta vale be mau ele ta vale le sa le anga le ngo ia ele level maso why finance ese mai maso finance ia over maso fulu ia maso finance ia o fo ngalo maso why finance ia finance ele ta vale le ale sa le anga le ngo ia po ai lava o lo fia mana o mia se susani fia mosta vale ia paso sa mai o asi ile numero o vale selau fitsa sasi ia pete su sa mai fo i ile maso ofisa i ile sasi va fa Kevin Drive papa toi ia pole email sa mai fo ile maso Henderson Car Beach ia send mai o details ia mole apala ia sa vale ia te filoa i taia le ta Kalame masani savea. Hello, whaftai. Ai whaftai lava mulewa noa manuia sele la fiafi. Whaftai, ria fo i le mai ai o ngā ruenga o nei fo i aso whareile. Tā whenua i le aso a tai au, ia ai whaasui fui o mole teimu nei. Ia whaasui fua lo whaasavea. Ia, lo whaatu fo i whaasui fui o whenua i tai au. Ia le na, le tomai tai o ati mai le tātou whale tā wale le Henderson Cars, se lau i wha Cavendish Drive i Papa Toitoi, Marukau. A leo le nā wala au le telefoni o le lātou so ta inga le nā e le ai se tongi. O waru se lau fitu tasi. O waru se lau fitu tasi. Ia, ma le lātou Facebook page. Henderson Cars. Ia whaato ata puni ia whasota inga i le pōna nei le tau le itu la. Es fulma le tasi, wawai le umi o itu la. E whaanga solo ai ia lea fo i o vaenga ia, sota inga na ia male au whinga alwenga Ale Henderson Cars. La tātou wō e tāle pese lea e wawai i ei foi. Ona ula ise tātou Kalame masani as whareile mana tua foi. Les for Rayleigh, ia le aso le da e tau au whai ai ia manatu o me tā upu sa whorasi e ruma mea mai le aso ngafua se i o mai le aso ananafi ia manisi fo o me tā upu fau. Ia ona toe wha waula ia le mawhai ma me tā upu tau ave i le aso a tai au le aso tōna i lea. Ai, o le sunga ia tumuru wau le li satini a siki asu o lo to se le so ma ua le whaatino ai le tātou Kalame o oe ma le tūla fono. Ai amo se asu, se awa nua fo i mo le asu a tai au. Ia le awha pena fo i o le whaapopo iai. Ia le tala no ina fo i o mata upu o lo o laua lunga. E le wa ai ma le sila to toa li i manu o le malo ma le matanga ruenga o leo leo. Ila nei fo i vai teimi le tausanga i le toia e o a onga. Mani whaafi tā uli o lo o tūlai mai. Mai ala pese lea tātou fōi mai, tātou tala noa loa. Ele ma tā upu lea ua tāo fia i nei. Ia ma mōlia le tamaitai. Ma tu inatu ni mōlianga i le tamaitai tu stala. Ia Lisa Marie Schmidt.
Tala fale taina tala tala. Tala fale taina tala tala. Tala fale taina tala tala. Ile afe atu lava semana tu au. Tala fale tama tala tala. Tala fale tama tala tala. Tala fale tama tala tala. Mai ta ua nei pale ma. Sai soi ale pasa au sili o tala. Now tofu te fonga au ala mai o leo langa. Ilo fo ilo tangata inga luenga ile o tala. Ai ole tale ni ole mea lo fale tua. Tala fale teina tala tala.
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. تسليمة يبطل Amo. Hear my humble prayer, oh Lord. Help to pull me through. Sweet, sweet, sweet Jesus, I turn to you. So many times I wonder, confused on where to turn. Do you ever hear my cries? Do you know how I feel inside? Many times I pondered, unsure of how to learn what it is I need to do to prove my love to you. Prayer, oh Lord, help to pull me through. Sweet, sweet, sweet Jesus, I turn to you. Yes, I think I found the path. Yes, I've seen the light. I can feel you when I pray. Smile for yet another day. Yeah, though the road has been a journey, but I've grown along the way. And to you I give my love, and for you, my Lord, I pray. Prayer, oh Lord, help to pull me through. Sweet, sweet, sweet Jesus, I turn to you. Hear my humble prayer, oh Lord, help to pull me through. Sweet, sweet, sweet Jesus, I turn to you. Sweet, sweet, sweet Jesus, I turn to you. Oh, yes. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
E fia le moana rentals e whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E luasful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le sei e awheta ala Samoa i le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma le tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. E ale nā tonu lava, au o ranga ma le tautua le nā le Moana Rentals, mo le mamalu o Samoa. Me se foi paanga tō tino ale si ufongo Samoa, le Radio Samoa. O te whai atu, o se tautua mātango fie, ia malealo ia e momori atua i le nganga whaaftei i le pulenga le Moana Rentals, e le ngata ia pia, i o whaleolo, ia whapena fo i le ofisa autu, i te tonu ala fua, ma le lato service, lau whinga luenga atola, langa o so steimi rawa fo i o te malangai. Ia, le mwhai lama o na whaata mala, le Moana Rentals, i le au mai o le nā, au nanga ma le nā tautua e whaunga ina. Matul wha malo, i lau whionga buli anga tele, ia, po lau sunga fo i presidenta ma le langi Alan Stowers ma le ainga, ia, ma le mamalu o le pulenga o le Moana Rentals. Ia, ma se fo ma le tātou ati nae. Ma le aunanga le tautua a le tātou Pacific Easy Money Transfer. Nā wala wiloa uma. Ia, le telefoni ma le fisotai fo iai. Watu le whatalofa i le neia fiafi i le sunga ia toko to whai ono ia po le sunga fo ia tautai. Ia, ma le whalitua ia le Malu Madeline o le pulenga lea o le tātou whaletali malo wa whangoina The Well. Ia, e mai se fo i o le Sky Villas, Sky Apartments i nā i tia papata e se le matango fie ma le au le leo ia no whanga. Ia, mo whainga malolonga pe malanga fo i Samoa. Ia, maa si atu ia polisi fo e whaalewe māneia. Te nofo mai lungai o mai tilo mai i lalo. I le tala whātai o pia, o le wafu, o le tele o Malta, fo i lea tū taulanga. Ia ma le taulanga atoa e fofola mai lalo. Ala ke whaasa vidi lunga i le Well. Ma le Sky Villa Apartments. Well done. Thank you for that. Hospitality and kindness to you. Lau whionga le Malu, Madeline to whaiono. Ia ma le sunga fo i le li i pailate. Ia po le li whaatonu valele. Malanga valele. Le sunga tautai toko to whaiono. O la o mai lea o la utala noa le mata upule nei. Leanga e tā vua tele ia te au. Ewi lava au tele i whai tau i nātu alo ia whalawa i tele le tusi na lafu mai ia te au. Ma whapea mai ai o se tusi na tusia ele ta mai ta i tustala ia Lisa Marie Schmidt o lo ulangona i ai. Langa wa umona whai tau mai e si fo iuso a whaasa le lau e le leisi pora kalambe lo tau muli e fo i le atunu. Le tō whai a siata ma le tauta iae. O au whapea lea. Ia, walama i nā o le nā ua mai o na talanoina ia ma vase fo i e le nātou lau. Ia le tusi, ma le winga le tusi. Ai ina o vai tau tusi. Na o lewa ai loa i le saini e le tangata na tusi le tusi. Ia na o tali tonu ai loa. Le ai la o te lefia whaita wina le tusi leanga o tula fono. O tula fono e pui ai le ngā ruenga whaatu stala. Ia ma ngā ruenga whaatu laupea whai ua tusi tusia se tusi a ngā i le whaatonu.
Ia nā sila fia le tunu ue le tau whaiatu le telo tau sanga. Ia sa avea ia o ma whaatonu o telo newspaper o lava le tātou Samoa Times, Samoa Sports, le manu Samoa. Ia ma isi magazines ma tātou newspaper lolomi. A whape te tusi le whaatonu pe a mai fo iso fina ngalo po so manatu. E tau na whaurutala le lei le bea o lo a ngā iei le aunga o lo fina ngalo po o le manatu au tu. O le aso mo le taimi, whapena fo'i o na vase ma whaatulanga le lei mai ia vaenga o lo manatu po le tō wha o lo fia mamoli. O na whaitau i lea o le whaatonu. E iei le pule ma le whaatanga i a tau. E lo lomi ei lau tusi pele lomi a fo'i. E ia te au fo'i lea ia te tau ma le pule a le whaatonu. O te tango ai e teu. Ma whaavasenga fo'i, ma whaatulanga le lei ilenga ngana. A o whea le mata upu e mua lua tolu. Ai, o le taunu unga o le tusi lea. Ma le tino a tō le tusi. E le tau ona au mai ai ni vaenga ua matua i onga. Ni tua inga pēna o ni allegations fo o tuu iai. Ai awa o le telo le melea o lou lava talitonunga e moni le mele e te tusi mai ai. E mwhaiwa no toe wala au atu i te ngata leana tusi mai le tusi a wai te tauna i eilo wingoa, ma lau e-maili, ma lau telefoni, o ala o fesota inga au te wala au atu ai a te oe leana tusi le tusi. E fasiringia oe i mata upu o le tusi. A o lei o tango e le lomi ma whaasala lau whalaua i tele le tusi le na. Ma le mea muli lo. O lau seini. Ioe. O le tangata na tusia ma whauwhaunga o le tusi. Ta ua tele la le seini. E le ngaluanga whaatusi tala lava la tau ia ma le veo se whaatonu o se newspaper. Ma ni tusinga. E te tau ona iai ia lauseini po o lo wingoa. Ma le ala o fesota inga. La lai ono le fia whaitau o le tusi lea. Nā o au lava au te whaitau ma au mana malama le lei iai. E le tōtonga o le tusi ma lona anu fale o le tusi. Ia e panga ona ua le ai stangata e seini ai. Ma au te manatu ai foi. E leo se mea ta ua lo toe whaitau i nā atu le tusi. A ua umona whaitau atu e nā isi o uso whaasa le lau i le lātou por kalame. Awa e le isi saini. O le pawana o le mea nā laiona o le whaitau ina i le vaenga le nā o le tusi. Peita i ane. E le moria ina ma le tau fia o le tamaitai o lise i le asona nafi. Ua toi whawhangu mai ai i a te au. Le mata upu lea i atu au. Awa fo i o le test lava po le whaateita inga. E matua mauti noa ai. O le tūlai o le tangata i luma o le whaamasino, ma luma o le whaamasino. Ona au mai lea o le mori mau o le tangata lea. Lea ua tu ua ia. Ia ma whai fōi sana tali. Pē i oe, pē nā te fōi. Ona whaatūlanga ila ia lea o se aso. E wala au ai le mata upu, mata ngofia mo le teimo mo. No no winga le first mention, na o se teimi. Whaatūlanga i le schedule o le whaamsinonga. Ma le aso. Peitai. Ele i tūla i Samuelu. E luma o le whaamsinonga na paule mea na batu e mō lia. A le ua toso ai lava le mata upu. E le i tūla i lava i luma o se whaamsinonga ma whesilingia loa i lana mōli mau. A le mea le ua whai leo leo. I le lātou lava talitonunga e le wha maunia.
e whawhau le mori mau, e pepelo le mori mau, e le wha maunia, umai a ina. Ai le i su e ina mori mau nei. E iei fo i mori mau o le mana o Samuelu e au mai. O le talitonunga la, ko wha uma, wha fua sei, wa ngata ai I le mata opu. Hau lele au mai ni mori mau. Wa lava le talitonunga o le leo. E le wha maoni mai le. Ai le I tū la I mori mau nei. Ona I le I wha senga ina. Le tō lau lau wina mua o le mata opu. O le test le. This is the biggest test of it. Bring on. So I tātou wō lola ia le mata upu leo. E le suasua ina o Samuel. Na ave ilan telefoni maisi me tō tino. E o mai le teimi le nei. Mo le mawhai. O na sue mai loa po whea wa ave iei me tō tino I ale tama. O ata. O mea na tapue. O na tu whesini leo tangata. E maa fua I sea. Whea la o iei. Whea o iei mea nei. A wā o leo I nei e tuku le pepa ila. Whaai longa le box po le o whaamatalanga uma. All the evidence goes into one box particular for this case. Malea case. O ofu masai o ofu e pisi e le toto o la ulu e oe ma mea umala wha tingi lima o se e vai e iei umai tonu le pusa lea tato wola i le case o Sam o iei se pusa wha pena o iai o tu oe le telefoni o Sam po o se ofu o Sam po o ni wha ua fo I o Sam mea tō tino patino le tamale. Lea la o tūlai mai nei le case lea o tā ua nei ua nao ni tua inga. Mase moli maua le tamaita I o Lisa Marie. Lea la lo tā uai e ei le ato. E ei le telefoni. E ei le laptop. Ioi. O mea umaia. O mea patino ile tamaitai ua maliu. I lau whaitau le nai le tusi. Ala fasili la leo utula I mai. Lea ua mō lia nei le tamaitai tustala. O fea o iai mea ia. Awa o mea la ia, e te tau na tu I nā tu I le lo ia o le atu lai mō le tamaitai. Ina ia te umau ai ma a vea o ni wha maoninga o ni tua inga ua ia whaia I lana tusi. Lal mea leona o whaiatu, e te tau na ave mea ia as evidence objects. E te umau ele lo ia. Ona e tā ua tele le whaatua tuanga ale tamaitai ile lana lo ia. O lo tū mō ia I mō lianga nei. It is one of the most respected and recognized relationship in the court of law as a lawyer and his or her client. Ia te umalu ai la I mea ia. Awa atau nuu fo I lima male ofisa leo. Tātou te lei loa, pē to e maua mai, pē le to e maua mai. Ona o maila ia lea o masalu salanga lava, o le uo mamai I tātou, male matematenga, allegedly, is that we don't trust. Ula ise tātou whaatuatuanga. Ina nei, wa tātou masalu mia, somebody might tamper with that evidence. O le wingo le tala le nā. Ina nei,
whaaseina e se tangata, pe suia e se tangata. Pe ta alo fo i se tangata. I vaenga tā ua ia o le case. Mai ta tau o na tā ofi ma maula i ai le ta maita ina whaila tusi. I mea tā ua nei. Pertaining to the murdered victim. Te a whai e sa o lea tua inga manei mea ua tusia e le ta maita. Awa au tilo la i le lea i o seisi e saini le tusi. Ona te le fo i leo le avanoa. E fi nau mai e Lisa. Ia lise. I didn't write that. O te le i tusia le natusi o te le lopo aina circulate ina ma tufa solo le natusi lunga upenga ta whailangi ma ua te i ai o salalau solo. One of the scenarios that can happen is the refusal by the alleged author that she did not pen or write that letter. There's a tau whaatulanga atu ia vaenga o mea nei, because it's only common sense. Awa e lisi mea mali e tula I mai le taimi o le avala au ele keisi lea. E mea ta o disclosures. Moli mau o whamtalanga, o moli mau tustusia, affidavits, written statements, testimonies, e whetuwha I le vālea. I le vā o le malo mai lātou o whina wina le tūla whono, a ma le vā o le o lo o te te, I mōrianga whaasanga ia te ia. E le ia ma se mea nā tia I le vālea. E tau nei loe leo, mea ia e tau whi nei e le tū leo lo te te. E tau fōi nei loe le tū te te, mōrianga. Ma mori mau leo la whanga solo mai e leo. Nea la utal tonu ai. I le tā ua tele o le tā o whi ma mau. O lise malana lo ia. I items uma ia o whaingo mai. E tā ua fo I le tā o whi ma mau. I audio. O leo ia na pue. O I tangata ia. I la ngona o lātou leo I lunga. Who are these people that their voices are recorded on the audio of the phone? Who can identify these people? The content and the context of the conversation. O ai le fetaliai. E tusa ma le tusi le ale tamaitai. O ai le fetalia I le mele, I le bale, o leo ai. Ona tātou o maila ia le se tasi fasili. O ai na whaulua le tangi. Se tangi ea mai le fionga le tamaitai pare mia ua tali mai. O ai na whaatonua le leo e tauloa na momoli le tangi. O lono, o le tusi o le whaasanga nga I le tamaita I pare mia. Ni tua inga, pe sao pe le sao. O le momoria la e le fionga le tamaita I pare mia, le mata upuanga I le ofiso le leo. E whai ai lana tangi ma lana tarusanga. A o lea la o whai lava e leo leo ia lato. Le lato morianga. Ai le whais susuenga. Au nofo mo ma mata ma whaalongo pea. Lei se si o tua I e mene I ele o tua I a fo I le fionga le sa whapito. But there is an element to become the test of this case. While if silia tulai mai. A whaila o le keisa leo o whaulu o le tangi leo. O le lato main witness, po le lato main
e ta tauana au maila, o le fesili le nai tulai mai. Will Madam Prime Minister be able to take the stand? Because these alleged allegations are against her. A mata e mawhaina whai se mea whapena. E tui nā tuai se court order and subpoena Madam Prime Minister because these allegations are against her. So she must go to answer. Yo, ila vai leo ma whao se tangi. Lea ele o ina tau le wha sanga iai. Tusi lea pe a whai. Se tusi saopo se tusi pepelo. Po ole le wha maoni, pe wha maoni a fo. Ole mata upua ngā e lisi tangata. E te tau fo la o na tali mai lisi tangata, nai lo o le tali mai o leo. A o lea la wata atitia I items ia pe o na ovatu. A whaila e sao. Ia o na wha pele ma teu maula ia. O vaenga na. Ina ia avea ma mori mau ma losi. I tu ua inga ua whainei. Sia. Ia alu suanga o le vatele. Tātou tau nuu I se mea e whaamalia I nai le tūlafono. Ai le ole langona o le tangata. O le tāmua le nā. O le ngā ruenga leo. Le ua whaailo ai. Ua lātou tāu fia. Ma mōlia ina. O ai na whaia le whaatonunga ia mōlia. O ai la mōli maua leo o le a au mai le taimi e lo tea mai ilo ai le mata upulea. Lise has now been arrested because of the letter she allegedly wrote about the involvement of the Prime Minister relating to the death of Dr. Professor Caroline Sivayana. Cabert. She will stand for the first mention on the 15th of April 2025. She allegedly o me leo me newspaper le mo notes sa vela antovia e tu sa male mo to va bene o tu sila tu spa pa ele a notes sia o notes sa vela ele fai tau atu ile tu sila na ale la ta o ya that she has some items accordingly to the police. O silingi ai la ile na o le mata pulea. O le bela le o silingi ile taimile nei. What role did Lise Marie Schmidt played in this so-called case? What was her relationship to Madam Prime Minister, to the victim, and to who is accused right now? La le sotanga, la le vaenga safatino, la le sotanga o lise ile te maitai paramia, la le sotanga o lise ile te maitai o siafi giau, la le sotanga o lise ile ua fasiotia, tulou le whaafonga le atano. La le la tau sotanga.
What kind of relationship did they share among each other? O le mea la lea o tūlai mai nei, tatia e lola ele ina, wa lea na ona o tala no antu e tu saima tō laulonga leo leo. E le tau fia ma mōlia o le tamaitai lea ma whaia i fo i mai inga o le toi te tala i tua, conditions of her bail. E la le pōlenga te lea lea wei e nei le teimi le nei. That there is now a great threat of police in Samoa extending their powers to extradite and arrest media personnel overseas, specifically in New Zealand, when they speak of such issues about crimes and people allegedly involved. Lal mele tupu. Ua whaalolo atu le malusi anga o leo. Ma whapena ona fōlinga mai ai e whaamatau. Le au tu stala ma le au whaasalalau I whafo. I le lātou wai a te tau. Lātou te tala noa ai I mata upu nei. I le na o le pauleo le mata upu. So se mata upu e tu lai mai I to tonu o le atanu. I soli ngā tu la fono. Mai ngō o te ngata o lo lau manu ia. I tauru manga nei. Ma mata upu o ngaonga nei. Ua oti ai te ngata. Mali wais te ngata. Lāna mele tupu. Ai le I tua o le melea. E mana tua o le lei. E ai a te tau. The World Press Council and the freedom of speech and the opinions of journalists and broadcasters has to be based on the truth and investigative. Langa tau. O le telefo I o mata upu nei. E leo ni mata upu na whaatupu atu ele au tu stala. I whafo mai o Samoa. Ne ai. Na mua mapuna ni ia te outou I Samoa. O na wha ea mai ai la ia lea. I lungo le vate tea. Ma le upenga ta whailani. O le ala le da. Ele I amata mea ai. Ia le au tu stala ma le au whaasala lau I atunu ui whafo. O taula. Wa salalau le tala. Ai le tau I sona taunu unga. Se su enga o se matau. Le ala la le na. Pe o upu ia e whai. I maunga o se la whai. Ua whaalo longo ta linga o te funga uli o le motu. E tū manu ai le tū longo. Ua vea foi le au tu stala. Le au whaasale lau. E te tau o na to manga I ai le matanga ruenga o leo. O lo si le fia I le fionga le min staff a pena fo I le fionga I le komisina. A alu suanga le batele ua ngata le suenga. A le ofisa o leo. E whaalango mai. Le ofisa o leo. E pei una whaia isi atu nu o laulangi ma le laulangi atoa. I mea e li potia, e le autu stala ma lau whaasala lau, o le lātou tiute le nā, o le langa pea I lunga. Se isa ili le ami o tonu, ma le mea tonu na tupu. A o ai, ne whaapongai o le mea lea.
Au tau sila iai. Atunu mamau, there are cold cases. Walu o tolu tausanga, wa wha tausanga. Wa lima tausanga. Wa maalili. Del naita o cold case wa maalili. Wa matana aisa. Ai wha longo pea. E wha longo pea. Le matanga aluenga o leo. Ma whai tau pea. E tustusinga. Awa iai atu stalaile ma whai o na lātou. Toi wha mamu lua. Se case wha penei. An unsolved case. Some of the writers, the investigative journalists and broadcasters, journalists, they will never drop this case. Tele i o le autu stalai whapena. Ai whaalango i ai. Ofisa o leo, ofisa o FBI, ofisa o susu e mala autu stala mala. Ai sea. Leanga o i e langa mai ai se ta mai mea whapea. Ai a vea le nā. Mafu ngā mutia. O tau sinsila il malai. Tu sapo le al te leo il malai lea e tu wai le malai, tu wai le maota, ma le lawa. Ai a whapena fo le whungā mutia. Si ta mai whungā mutia e whaasiro i ai le lawa po le maota o le tapa au ma le whale o puru lea. O le malai ale nā. E whai fo le ta mai ingoa le ta mai whungā mutia le nā. Whapena, suenga ia. Pei titi whapea se lead, it's called a lead. It's something that has to be treated seriously by the police department. Sina ta mai whawhatala la whapenei. E mawhai ona langa ai la ngona. O le mtanga luenga o leo. Ai maise o le whaila lea na tuu i se tangata. Whaapitoa na te toe su e ina a toa le whaila lea. Ono se whala lave na oti e se tangata ma ua le mautonu lava e. A lot of the cold cases, they will be resolved. They will be solved. Ai mana umia foi. Le tāua tele o le ngā ruenga, tau longo. Ale au tu stala, ma le au whaasalela. E whaatino ai au noa, ma le tua ia o se tangata. O ingoa lava ia na o mai le amatanga, o lo lau manu ia. O ingoa ana, o le pepese ai le tele. Ai le whaapea, ua tuua ia ua mauti noa. Na ona lau manu ia, mama salomia, ole matenga, aile iai ni mea e wha mauni e se vanga nala wau malu mai manongi, ole lolo e tau wala i le sue ina, o mori maula a mai e leo, ma mori mau o le a watu fo e le tu te. Tā ua le nā, o le tātou nofo whātalitali ai. O le aso te au, o le a tātou tala noa ai, o le a o anga i e whātino le research. O matanga luenga, o le office o le fono, o le tiute malamata whaioi, o le fofonga whetalai. E whape i o na fili le fofonga whetalai, I lalo le whainga malo, ma le system o le Westminster Parliamentary system. O le alo na tala whaasropito mai lava, I le centuri sfuru ma le lua se I o mai le centuri sfuru ma le toru ma le centuri sfuru ma le fitu se I o mai. I o tātou tausanga nei. O le Westminster Parliamentary system, o loo whaanga ina e Peletania ma malo uma o le tau pulenga o Peletania. I le tau to tolu ai o vaenga nei o lana whainga malo.
le Parliamentary, suis for umana, le Kabineta, le Pulenga whatonu le Minsta o le malo le na. Le itu o whaamsinonga, o le tawhatolu le na. O lo pui puia i le malusi anga ua whaingoina o le separation of powers. E tāwa vai ai le vā ma le malusi anga o leisi le vaenga o le tawhatolu mai leisi ma leisi vaenga o le whaamsinonga. O ai e pui puia no tātou whawai. O le ale tiute o lea vaenga o le tawhatolu ma leisi vaenga le malo whapena fo le whaiunga. E whai e le whaamsinonga. Ai se tātou wopea tātou tilo tilo. Ma whaatus la le mea o tula i mai nei Samoa. I lalo o le system lea, Westminster Parliamentary System, pe whape I o na tofi le fofonga whetalai. E whape I o na tofi le fofonga whetalai. Ai whape I o na tuli ma whaatea le fofonga whetalai I lalo le system lea, Westminster, wa lea whaonga e tātou I Samoa. What are the resolutions and remedies to select a Speaker of the House? The history of the Speaker. And then how do we get rid of him? How do we remove him? Pa whina tātou whaate aina. O awaenga o le whaavaima tu la whono I lalo le system lea Westminster. E mwhaiuna tātou whaatea. Ti tau tilo iai a o lea o lo loma pea le whono ma wawa ai a o ala isi ngā ioinga iala a whai nei wale wa avel ma tau pu. I le whaamsinonga e fia me au whaatasi ma le sunga e tula epa ma le HRPP. Ina ia whaia se whai unga le whaamsinonga e whaatea ma whaamalo ai pe whaia foi. Se lafo e whaatu ua le whaatua tuaina le fionga le whonga whatelai o le mauta, I le whaatino ina, o ona tiu te whaafonga whatelai, whaatasi ai, malona whaafoe ina o le whono, so that it becomes partisan. Le winga le upuna, ina ia pāleni, a vanoa, ma tu la whono, tu mau e whaonga le mauta. Ma vanoa e tu inatu, I sui su fono uma, le ngate le malo ai whapena fo I le tuangai. O a, soli ngā tu la fono, awa ele au mai e tonu o le whaavai o Samoa. Ai te le tonu. O mea leu au mai whaafela, ona au mai le ao mamalu o le malo, o I o le whaatumtumunga o le ao mamalu o le malo. O lea au mai e ia inga e mawhai ei, ona tuli, le ao le malo mai lona na fola fa fela ona le ai ia inga o le tula fono e tuli ma fate ai le fonga ftelai a o le ao le malo o le faatumtumunga o le malo ua ta oto ai le faabai au wala mai inga e fate ai mo le tofinga o le ao le malo a o le au mai e le ai se mea o iai o ta oto ai se whaatonunga whaapena o mai le whaabai, e whaate ai le whongwhtalai. Ala la le nā, e mana i le tātou tala noa tai au. O lona wingala, a whaila o tu mai uma le pawa, ma le malosi o le au le malo, e ti e le tumwa i o le whongwhtalai. O ia lea o le sui, o le whonga, o ia lea o le sui, o le au le malo I te tono o le pāle mene I teimi e tau au fia ai le mauta. O lona wingala, e te tau launa apalai te vaenga o le whaavae, e whaatea ai ma ave seo le tuwhingo le au le malo. Whaau ngā fo I la tu la whonuna, e au mai I. E whaatea ai le whongaftelai. O maua mai. Mai loo fo I tali tununga. E te tau ona mana o mia, le majority fo I o se pālota e me whai ona whaatuu. Po se resolution
o se mata upu whaasanga i le fonga whatelai i to tonu o le parliamentary system a le Westminster. Ia, whaawau pēr o na pē mori i lo tātou atunu. Power cuts still a major problem for us in Samoa. Ia male tele o le aisala le na taunu uana na fifo i oi. I whaleolo, tangata malanga mai tuila ma Amerika Samoa, tālo whai. Ia, Samoa, ia manuia tele lava le nei i fiafi i lau whaafonga mai. Whaamalo fo e tiu te mawhaiwa sa autou ngā pātia i le nei vai asu. Lea o tāwalunga mga ngai fo Faiva o le asfabrede. Ia anga le leile atua. I le toe fo iatu ma le tali watu i maota malawa. Le so, o la ualu. E tuli tuli, ono o le avanoa. O wala uinai o se whaamasino. I le tau vanga pese o pesenga whaalea nganga o lo whaatino i le fiafinei. I le numera tolusful ma le tolu. Andrew Baxter Drive i Mangele. Whamanui atu ai fo i sui tau wā uma o alo ma tama whanau le tunu, taito tasi, taito lua, au fui pese. Ia, maua le leo le lei, maua le toa fi le mu. Maana malama manatua upu le pese. Ma ia pese fia. Pese i le nganga o le winga o upu na tu si ai. Le langona o le pese. Ia, o le tala le na. Samoa, a fo i mai upu, ale i a taua savea pe a fai wale longa mali e lau whaafonga. Poto le tautai, ai le a toa e ai. Le i ai se i le atu iama. Manuia tele, leo fai ngā luenga tutof, ia whapena fo i tupu mai o le atunu, mai se tamāmatina mātutua, sa mōlo whaafonga mai atunu ui whafo, a mai se le nei atunu o New Zealand wa avea mō tātou ainga lona loa. Ia manuia fo i le whanau, i le mapu mai i maota, i na ua mai a o onga, o le nei mai asu, o la su ele pese ale i ataua. E whaau mai ia si a tātou wa miu. Ai tuli mata i le asu a tai au, tātou tāno awa e te maua i le sao, ia ma whapena fo i na maua i le ata, ia ma maua i fo i ma le whaali i o le tangata o lai whaatatau tonu atua i le mata upu lea e tala noa atu ai ia le atau sa vea au e kuelo fe ia mali e tātou te tali i ai via malolonga ma e vanga ia whapea fo i tali ngā sua ia ma o le vai ma iei ai soifua le atau sa vea nei whenua i le aso te au le tāno awa Ona puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo i e le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fa i sono